Ulay Pibaro Shagatuk Kubor Jangi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Mentakas Ngigilong. Benher Krat Kenyau Terep Youth Council di Koi Sepni Yikibar Jela Limba Gasir Lapalang Operation. Bensyai Usim Karat Marwet Pasyak Kenok di Jaka Shikibar Jela. Kem Kenyau Terep Integrated Territorial Organization Yikibriu Bedi Kimar Balakut Por. Bat Penkop Buram Gador Barshnong Nong Kemai Rai Madan Kapdem Yuk Samla Ivanchan Nongrum Ubawan Baar Hake SSLC Examination. Bat Mintangin Pashiki Kubor Bakam Banya. Kenyau Terep Youth Council Riboy Sepngi Hapok Kejingalam Usamla RC Thank You Kum President Lembat Kidukot Nin Kesngi Ka Arpulai Terik Jembang Kalepelong Ye Kejing Kendra Bar Jela Lingba Kasir Lapalang Operation Hapok Kathan Riboy Sepngi Hakini Kejing Kendra Bar Jela Lingba Kasir Lapalang Operation Kinoilam Kenyau Terep Youth Council Riboy Sepngi Kilayok Ban Batno Iki Bar Jela Haduk Khandriungut Kibamshim Labiang Kikot Kisla Kiblasa Bat Trei Bela Bean Hapok Kadong Bat Kathan Jong Riboy Sepngi Ye kita ki Khandriungut Ki Bar Jela Kinoilam Keseng Kilayok Ban Bat Neki Artali Kishnong Kata Nagathan Umsnong Bat Mauskei Kabahap Apo Jirang Blok Kibla Trei Bela Bean Klem Kikot Kisla Kibabiang Bat na kaliang kaseng kilabe no mardori kitegi barjela bat pa lit pa shiki jaka bikisa. Habakren na kaliang unong ilam kaseng usamla RC Thank You President ke HYC Riboy Sepngi ulay thu kumba kaseng kami kalapan bana hakisngi kiblalet ya kasir lapalang operation kumta kum kinong ilam hapo Riboy Sepngi kilaya chaprang ban pentelun yaka. Bat lingba kani kasir lapalang operation kilalap ikini ki barjela ki bawantre shiki thanjirang kem kikot kisla ki babiang. Seng jangka HYC jangka Riboy Sepngi ila onyar saya di khang kebetulan apa jangka Riboy Sepngi juni ban wan jurip abri bat ki barjela ki bawan syong ki bawan sa ane ki bawan pre apa jangka dekat dong Riboy Sepngi juni ki bombyang ya ki court kisla jadi kum ki level license ane ki police verification ha ka jaka ka baki syong kisah ha ki syong ka baki kidon kadang juga mentang sengi la yo ban yo jintip ki arli ki jaka pa ta long ko we ki re po ka kan song ba ko we re po kan mos ko cham ha ki ban yo jintip ya ki barjala ki ba na ko kan west bengal ko ki ban pe ki documents ki jungki ha ki ban i hantu ba ki bombyang ki kot kisla par matang si na lang jungi la kon pai kum ba kan rimut ha be kin barok ki jindon jong di ki barjala ki bontre po jong de ka dong Riboy Sepngi jungi ki bombyang ni kot isla ki jungki bat nga syukwa manong namata ki pait nong susnong jong kadong Riboy Sepngi jungi bat kamtam ya ki badai ki nongkit kam snong ki bolong ki rangba snong ki skep snong bat ki be don hapo jong snong ka ba ni kwa lang ji kum ka seng kalong ba ni kwa ba makiru ki ai ka jing snok tilang ka jing trelang knang ba kani ka jing angnut jong ki babun balang kamtam laglang ji kum ka seng hibor koi ha ka ba ni kwa ba kido ki briu ki ba na shabar jong jela ka jing le haba ki wan tre hapo jong jela ji kide ban penbyang ki kot kisla namar ngin la ban tip briu ba kumno bawan ban syong man sa hapo ka jaka ka jing re haba maki ki wan ban syong man sa ka jaka ji kala ban long le se briu ki wan tang man yo ri ngen ha ka jing im ka jong ki namar ta daw kum ka sengi kwa ba lengba gane ka sirla palang operation ha ka ba lang jong ka Central Executive Committee ka da perbenah ha ki si ki baladap badalang jigi kum ka Riboy Sepngi ru ila simentalang habri bat kene ka sirla palang operation ban lik pait ki nongtre ki bedon hapo jong dong Riboy Sepngi jigi bat kene ka de sin jam ka bangin sedang mentakasi bat kanam kut tang mentakasi ka khubor ka besai kwa ban pha sha kini ki pai ba le khamtam ne kini ki briu ki bana shabar ki bon ki shong sa hapo dong Riboy Sepngi jigi khamtam ki briu ki bana shabar ni lam ti do se video kharbang la namar tak daw ngila ong ba yin sedang matak si sin ka badingkong ban nang nis kmat tater yin sedang bayang ya kene ka sirla palang operation le jingi ha ka bangin kendang bai ya ki briu ki ba shong ki basa bi ai na po jong dong jingi ki bom yang ki kot kisla jingi ha ka bari ba ki jing song ji sa jingi ha po jong ni ka dong Riboy Sepngi jingi tak ni misek ka ba shai ha ka ba lang jingi kum ka HYC Riboy Sepngi jingi pha sha ki briu ki buat menteri ha po jong jaka jingi
Usim karat marwet ukens mentakas ngi ka arpasaw terik jemang ulami syakmat ban pensyai pat ba halor ke jingkeno jong weu samla ubelatip kerteng kum uman bahalang pankon ubelapan RTI ha ka arpo arterik bat hadin kini ulalit ban buru ya ke ujor khmat usim ke KHDC halor ke jingkeno ke jong u persyai usim karat marwet ukens da ke bakeno bo usim karat marwet ujudi jaka shikibar jela ka balong persya ya kalan transfer act Nakaliang usim karat marwet mentakas ngi ulami ban pensyai halor kini kejing keno jong New Samla kabelak tak shibun ya keburam kelong renyeng jong usim karat marwet. Syusyu nakaliang usim uloong babaro shikat tau la syusngap yabun kejing kento Henry menta kelalong palat. Tina kaliang jong un mudoi persya usam laman bahalang pankon haying kasyari bat bandawa da kabay menran khamat no New Samla ubala syu keno klem saki bat nakaliang jong usim uloong ba ukloy ban jubab ya ka RTI bapan na Henry ulabo da kejingkeli. Hatu ha ka RTI ak arjarsan kala judon mo ban nakador barat la ban pan RTI la dadon kum kita ki an la ni ka close sa pensyai lang namar datibha. Te ni pat hanji benar dengan Islam. Lesing tip yang takaan ni burung kan juga areat dengan arjarsan. Te ni syukili yo ne ba ni klien drop dia kata itu tanpa saya ini long lebih ba saya ini ba akan berkom ba kan negara barat karung kuat juga anda juga areat Lese reduction tip dunia lase mengkau bakla teng pak mensai ke kum gibril mendam dengan start teng pak mensai mentip takaan te pan kata kata ini om menjawab yo hiru iklan ban ai kata jawab ante pensai ini ba hakado program ban kata terbaru right kapo kan ada app ada YouTube dunia ba idon tangkat ni information yang baik RTI information kami ke central RTI information not kami ke state RTI information teman-teman dengan ditolong bagi jawaban hak anda RTI information di amru clear ya ubu te sebab batailan ini kena ke section ane ke clause ane ke rule lagi ni kita barai hak apa anda juga RTI anda ada lain lah saya kata tu niru atau masuk ni lah ada kata RTI nama apa pan lembaga aku kain dan niru ni orang bah ni apa yang percaya susu kan bah kan bah jadi kuat pan tu bonjok kalau hamsai atau hamnya ni kata RTI te hari ni ukam lah man ay kata Indonesia te hari nu sarik ujur nak sana resolusi kalau kita barai kita mobil te akan tu kata ini nak keliru ka office ini kami ka office of profit ka office juga ke customer law bapak de customer law bapak iklim de dustur te yung jupan kam ke pisah government te ada yung kam pisah government ada yung bapak nate te ay kata nama yung kam pisah government te ini te bapak iklim dustur yung kam de pisah government te let's say yung studi yung lang kapag te yung kata yung ay saya suara ini dan nilai saya dengan air kita ada arti air pilih kuat pilih dengan pensai sesuatu kemudian tempat uang ba kena enga ba jumlah duit di jika setiap pajak pengen ke air ni kalau ada nanti sering tuan kalau kita lantas kalau kang pal ba kalau menurut jika setiap sekolah jalan jum air kalau kang pal Temunya pun nak berkenaan dengan kita. Saya dah sakit sabut. Te, hal kini kiwe pat jadi hal terasa.
Ha kejingyo pediang ye ki video kabalalap da kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization Shillong City ringkat kejingadon lang kirang ba shnong jong kedong laban ha ka arpusau terik ujemang arjar arpusan ha ka wei ke ying sa wai jong ki barjala ka bedon halaban hajan kamandir ha kejingyo jingtip jongki bekidon ki barjala ki belapelong go down ye ke ying sa wai jongki Nakaliang kinoyalam kaseng bakirang bakdong kilalit banhiar kenrai ketika ying ha keju hi kesngi ha kejinglet jengki kilalap shisha bakadon kejing penlong go down de kitegi barjela kibala stok ye kitiar plastik song jing song banit sampat cigidukan kibadon ha keleng kibenta jeng kesor Shillong kaba kilapendon kam de kekali ha kejingyo sngow ha ke video bikilay kren loong bikitegi plastik bala stok de ki barjela loong bikidi ki plastik bala kutpor bawat kesor karu kalakhen bi'ai Hakajingyo jingtip na gidukot jong kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization loong bikitay ki barjala ki blale ikatiga kam kimdon setiay ki kot kisla ki babyang kum ka labor license bat ka trading license. Shushu na kaliyang kaseng bikinoyalam ki rangba kila ay por shitayaw ikti ki barjala bansa hakatay kaye. जरा एपिक दिखाओ एपिक कहाँ से Asam. तो कैसा हाल है यहाँ में फायदा हुआ यहाँ में बिजनेस करा यहाँ में बीवी बच्चा चलाता और एपिक असम में ये सब सामान का सुनी नहीं है इसका जीएसटी क्या कहा तो जीएसटी बिलिंग बिल क्या क्या कहा दिखाओ तो बिल और जीएसटी दिखाओ को बिलिंग दिखाओ तो तुम एक हफ्ता में कितना बार सामान ले हम लोग का और नहीं है, हम लोग खरीद करके लेके आता है ये सब दुकान से। काम है तुम यहाँ आके एनओसी भी नहीं लिया कहाँ से परमिशन ये सब करने के लिए बिलिंग दिखाओ बिलिंग हफ्ता में कितना बार माल लिया ये कभी कभी हफ्ते में एक बार कभी 3-4 हफ्ते में एक बार ऐसा तो बिलिंग दिखाओ ये तो ये खाली बिलिंग क्या का बिलिंग बताओ ये तो क्या का बिलिंग ये सब फ्रूटी का अंडा का प्लास्टिक का सब कागज लिया Red Bull सब बड़ा आर्गन dengan tu pada nak ofisi yang ni sini bagi dan kali ini kita hoi ni kita kat ni bagi sewan kit ni kalau kita kat Shillong tong wan shin kita wan tahu saya dia dengan pelong pak hang ni si wan rum punya apa tu naru orang hak jikin jit kan ke ngala ada oh saya yang ru ulun pe no bagi election ru ni macam sama ru lale ka kat ko jing I tu jing I tu I kalau illegal jing asal umran regulation umran wala kita ini dengan ini masih masih habis dalam ini shakti baru kita ini hadir buat aplikasi kai ni mutasi nak itu Shillong City ni wan hadian ba ngi ok jintep ma bagi dan bagi illegal migration saya gibala business kiba dan ke stok kunta bagi bu hiya kaba bu jingma bu jing ya ru kunta mi kha semla jing kunta mi ke Shillong hi baro howe ke ni klami alat hira nak Shillong la pentep I rang ba dong la pentep I general secretary jong Shillong te hadian mutahi I long bakloi ben trilang te dengan alap entah ni pat ni udawan khandra pat hayang ke long kamdei kin ke yang sa ka long ka stok ka bahe ma te sakidan kudam ru shawai kat dingtep dingi minta te kidan kudam hajalu para tangkal lebar license ru kimdan tereng license ru umdan puar bangi investigate iki ngikli iki ki ong na bidang matang lai sau banasi ni dal dawan lai sau banasi ni bakin la le kat kan ni ke business demot kalau adan am ke selendat adan ki bre ke bayarap iki ngintep sia tangkap tu kat ni benai ki snam ki ba lek dangdan kino ki ba lek pan thamula sak ki ki state ki ba lenti nang ni jong te ken kini ni ki ba sa pa ni hangi ngimdan ratang ka ka kot kasta ban identify yakina ban dan kata ka jingi thu na kamtam ka police verification ka bolong ka badan kam ha police verification ma te se ki dan criminal kot na ini ki wan sania ki re pengen sania ki le business sania ki le mam pana la sai sini dan ka jingi ki ba kam kra pat kini hi ki ju ki bre ban ki wen pada te long kata kan long na liang jingi ka seng lu ngim sultanat ngim padang ngim syem hirai kum kini ki je te kan dei bandan kan ka kamtam gini infiltration gate kini kita ngi kepat ke sarkar kamtam gi department beriba badai ban pet ya ka level ba ka trade bagi ban parking ha Kum kedak ban penpau ya kejing kemen ba kejing sengau sarong halor kejing la jong samla Ivanchan nongrum ubadai na nong thamai right madan kerdem ubalawan ra buram ya keshnong ba de ke district hibaro kawai lingba kejing la jong u ban tre shitom ha ke kampuli puthi hadu ban de kenjo shaduk ke kerdan ke baar na pedeng ki ar phongut lani ke top 20 ha ke result SSLC ke bela penmi da ke embos mentau snap
Kedor bar nong thamai right madan kerdem mentagasngi ka arpasal tere kejemang kalapen ko burom yu samla Ivansha nongrum lingba ka jingla jengu bantri shitom ha ka kam puli puthi hadu ban kenjo shadu ketika kerdan ha ka puli puthi badah kejuk kapor ban aimin sim ru ikiwegi samla bikin tre shitom ka jing puli jongki. Ketika sengi pendon burom yu teu samla lawan bansak hilang do ba Cornelius lalu unong thok kubor ke jela ubadei ru samla rang ba jong ketika snong ha kabala sak hilang ru do ba Rishan nong plu Perlus Mauro rang ba snong kong Jerisina Mukti President Seng Longkmi temen basan H Karsian bat temen basan H Karsono lembat kikun samla ka snong. Kuban Chipintip usamla Ivansha nongrum udi ukun jangka kong Rosemary nongrum bat uba walking lamari banakasnong nong thamai right madan kerdem Ribhoy district bat uteu samla ulayele ke exam matric naka school Sacred Heart Boys High Secondary School Shillong. Haka result SSLC belapin ke embos haka santrik biayong arjar arpesan uteu samla ulawan baar hapo katup top 20. Ban boys kani katam long kung kajing kentu lame ki para samla ki basyong kene kasnong ha kashi sngi karkom krekot junga kamda dei tan wen ban na kre kata kata ne kasyong ha kajing kwa junga si ha kajing sisa dang kwa ban krekot na kre dang kwa ngam kre ndai re ban penbore la de dang ba da pidang kata kajing temu pin ko ai dala de kata ka mensik kata ka jingtik kanan be pi ban kre de pi de ban go ya ka thon bat pin sa kre hi la hi bat de ban long kumba la ong chifkan zingi de ban long ibas ngre bat ka jiminat hi ka bade ka ba la ban rabingi brush kanu kanu ka thong ru la ra ka de kam kaliang ka put kule puthi na kaliang ka karyang ka ru ya tang kini kicin kentit ki bang aku ban sam Ngila abang dah kena ini keren aku mesti sistem. Kena kijing poi juga sama kena kerdan. Kadai siya kata kalenti kwa pli warna tay kun samla. Bakiniyo ya kata kiniyo man sim nang na sikmat. Baka no ke kam ke bangi tre le se la kadai kijing pule la kadai har kam de kom yang la kalong ke kam ke bangi tre la dang Indonesia kata kijing tre sitom in poi siya thong. To kumbala keren ni barishan menta le se kene kijing sedang. This is a beginning kadai tang kijing sedang bagus samla lo poi kene kedan. To kumbala keren ne la sneng la pen I gelomba bu syai sarong sitin. Bu be katong namat se bong menta klio kat kene burung ndai hadin abot ni ibau te samla da kawe ke jingim ulong long le nei te kai ke bang mut pendong ni long ba uni samla ulong kanuk sam ra phun sala jong nong tmai kumba menta la yo ha kedan ke ba tele se haka class 12 un one no haka kedan ke banengkong le se ada ule haki lan ki kedan ke bangap sinang ruan banengkong kane ken kau rak instrum ban poi bisita ka thong kemut na ai sim gulumba kamdan kono ko be kamdan kono ko be ba pin poi se ka thong nei tang ka jing tristom ban bu yo ble kmat namar paro hi nganut gulumba kini ki bro kembali kran ke di jalan nanti jong ble kumba sayong ka ketin God is director we are the actor. Blade unong pet yok mi unong yalam lentingi hingi de tangkili nong le ek kam. Tenang tak daw kentu. Banang ne sikmat kumba no samla lon rai kan nam buro me snong ketau. Le se ma pi badon kilong kemi hang ne. Ha ka jing sya ka jing lut jing le se ngawan kat ka jing. Bat dakini ki kubor ngila poi shikapakut tat hadu penginde syambiang kuble shibon.